Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William nikiwa nao katika F4 Minutes. Tunataka kinachoendelea kwa sasa baada ya M23 kuripotiwa kuingia katika maeneo mbalimbali ya tarafa la Walikale. General Guido, habari za kwako? General Guido, amakuru yiwawe. Hapa tukufiti kabisa. Unanipata kwa hali sawa? Ese uri kunyumva neza kubijyanye n'uyu amasaha? Ndio nakufuata kabisa bwana journalist. Ubu ngubu rwose ndagukurikiye neza cyane. Wakongomani wanatamani kujua hali ya leo ikoje baada abakongomani bakeneye kumenya ngo ni iyihe gahunda ihari kugeza ubu ngubu hagati yanyu ndetse n'umutwe wa M23. Wamekamata wapi na wapi na ese nicyo watubwira ubu ngubu mufite ubuhe buce M23 ihagaze hagana he? Kimya kidogo. Ubu ngubu hasa nkaho hari agahenge gatoya. Usibye imirwano yabaye ejo hashize guhera saa 8 z'amanywa ndetse kugeza ku masaha saa 12 ni imirwano yabereye ahangaha muri territoire ya Walikale cyane cyane muri Minjenje ndetse na Peti. Yetu na ni imirwano yari hagati yacu ndetse na M23. Na tumeona barua none twabonye ko hari ibarwa wasohoye itangaza yuko wanatumia uongo kwenye mashamba abo muhanganye nabo M23 yagiye isora amagambo y'ibinyoma. Sisi kama wazalendo hatuna bitidi sana. Twebwe nk'abazalendo bitidi ya kutumika njoo. Ntabwo natumika na nafanya vita ya media, nafanya guerre mediatique. Twebwe nta gahunda dufite yo kuba twatangaza ibitandukanye n'ibiri kubera ku rugamba. Twebwe turi ku rugamba. Japo ukifika kwenye uwanja wa mapambano itakuwa tofauti. Kuko usanga ugeze ku rugamba uhasanga ibigiye bitandukanye n'ibigenda bitangazwa. Kalembe imezibitiwa na kina nani kati yenu? None kugeza ubu ngubu Kalembe yaba yarigaruriwe nabandi yaba ari mwebwe cyangwa se M23. M23 wamekamata Kalembe. Bwana journalist, kwa muda huyu Munyamakuru kugeza ubu ngubu Kalembe ifashwe n'umwanzi kuko ntabwo turagira ibyo dutangaza bikomeye kuko twese turacyari ku rugamba. Birashoboka ko hanyuma ushobora gutsinda cyangwa se ugatsinda, byose birashoboka cyangwa se bikanga. Ariko mu minsi iri imbere mushobora kuzamenya uko bimeze, ariko twebwe ku rugamba turacyakomeje kugenda turwitegura. Jumapili ya wiki iliyopita ndipo walikamata Kalembe na nyinyi mkawasukuma siku ya Jumatatu lendi. Iweje tena wamefika mu gihe cyashize niho bafashe Kalembe nanone muragaruka murongera murasunika muyibakuramo. Kugeza ubu ngubu bihagaze bite? Bwana journalist, vita iko na ngoza mingi, vita iko na njia za mingi. Munyamakuru, urugamba rufite inzego nyinshi, byose birashoboka. Ya kupatia uhakika ya nini ambayo inasababisha. Dushobora kwibaza ngo niki cyatumye dukurwa muri Kalembe, niki cyatumye M23 ikomeza kugenda ipushinga. Ariko tuzi yuko igihe gishobora kuba cyagera Iwalikale iyi Kalembe nayo ikaba yatugarukira mu maboko. Wananchi ambapo maeneo zote ambapo sisi tunapatikana, wananchi wako twebwe ibice tukirimo, abaturage baracyabirimo nubwo bafite ubwoba, ariko tuzi ko turi kubahumuriza. Unafikiri kwamba hatua ya rais kusema kwamba katiba ibadilishwe inaweza kuwa imechochea adui kusogea mbele? Hari amagambo akomeje kugenda avuga yuko hari ibigomba guhinduka, nibyo biri gutuma umwanzi akomeza kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo atere imbere. Ambayo sina jibu ya kurepondre kwa haya. Icyo kibazo mbabajije ni ikibazo nge ntafite ubusobanuro nakubwiraho, ariko icyo mubye cyo twe turi ku rugamba. Wawe kimya, watupatie confiance. Ngicyo nshatse kuvuga, abaturage batuze, batugirire icyizere kwa sababu adui ni kinywa, kuko umwanzi we nakanwa gusa. Mwenye kuna besoin ya kupata information, ushaka kugira ngo amenye amakuru, tuzajya tumubwira amakuru y'ibiriho.
tunagombua udongo. ariko kugeza igihe tuzagaruriza ubutaka bwacu. Yes, turabasuje cyane, tubifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification rwose ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Nibyo rero ntago wibeshye, ni kuri Eugene Official wamaze kuhagera. Hanyuma rero niba uhageze ari ubwa mbere utarakanda kuri subscribe nawe yikandeho kugira ngo nawe uzajye uba mubabona amakuru, ikiganiro cyangwa se icyo twakwita inkuru, ikiganiro kikihagera. Icyo usabwa rero nta kintu gukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye ubona notification muri ako kanya rwose inkuru ikihagera. Kubabikoze rero icyo musabwa nta kindi no gukanda n'ubundi kuri like ndetse yewe mukanasharinga ikiganiro kugira ngo namwe rwose mukomeze kugenda mwagura cyangwa se dufatikanye kugenda twemvita n'abandi umuyoboro ukomeze kugenda ukura. Muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa 10 turi mu mwaka wa 2024 tugarutse mu kiganiro cyangwa se makuru, twinjiye muri ubwo buryo birumvikana tugiye guhera hano muri teritwari ya Warikare n'ubundi nk'ibisanzwe, aho rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ibinyamakuru, yaba ibinyamakuru bivuga, yaba front page ibinyamakuru byandika, byose birimo biravuga kufatwa ry'aka gace bita ngo ni Pinga cyangwa se aka gasantere nandi buyita santere niba ndi buyita umujyi, dore ko ari ahantu bivuga rwose ko hari n'ikibuga cy'indege. Rero bakaba barimo kugenda cyangwa se byose kaba birimo kugenda bibreakinga bivuga ko M23 aha hantu hafashe. Ese niki tubazane muri aka gace cyangwa se kubiri kubera aha hantu, byose ntujye kure tugiye kubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Muri studio rero n'ubundi muri iki gitoro ntagondi ngenyine, kuri mikoro kabiri hari Captain Sinamakosa. Waramutse neza Sinamakosa? Yesu bwakeye neza fight. Komera cyane. Ndabona rwose uramutse neza nta namavunane wagira ngo uhagira ngo rwose umaze iminsi nkita turyamye uruhutse nta kibazo. Yes, meze neza nta kibazo rwose. Hanyuma muzee wa kazi nawe rero, muzee wa kazi nawe ari mu babukereye, ari mu bazindutse Indoha. Waramutse neza muzee wa kazi? Mwaramutse neza bwana fighter. Waramutse neza, urumva rwose ibintu birimo neza cyane? Ewana ndamukanye imbaduko. Imbaraga n'imbaduko. Imbaraga n'imbaduko, mboneraho gusuhuza abadukurikiye bose. Pinga yabaye Pinga. Pinga yabaye Pinga, harandi ko nari umuriro uri kwaka. Numvise uburyo ki General Gida ari kuvuga, ariko urumva ko kabisa ari bitoroshye. Ntago byoroshye rwose kabisa. Abakunzi bacu bakomeze kudukurikira, mu byukuri tubafitiye amakuru menshi cyane. Hanyuma rero twihuse twinjire mu kiganiro, ntago turi buze kujya mu mfunyamfunyi kuko nubundi inkuru yaciye ibintu kuri rezo sosiyo, ni inkuru irimo kugenda ivuga kufatwa rya Pinga. Hanyuma abantu benshi ndabizi ko bazi neza ko ariko to breaking amakuru yizewe azira ibihuha ndetse n'ibinyoma. Bakavuga bati nubwo nagiye mbona abantu benshi bagiye banyandikira out of mic cyangwa se inbox kuri WhatsApp bambaza bati fighter ko utatubwiye ko Pinga yafashwe, twabonye mu by'ukuri ibinyamakuru byinshi birimo kuvuga ngo Pinga yafashwe. Ati tubwire bimeze bite ibya Pinga my friend? Ngereka manze mbabwiza ukuri, usibye wenda ko hari ahantu nta marezo nkuko n'ubundi bakomeje kugera bigaragaza ko hari ahantu ngo hatabarezo. Urumva muze kijyana cyane nta rezo, hari ahantu ngo nta marezo ahaba, ariko drone zanjye zose kandi ndumwe mu bantu pe bagira drone zizewe ntago rwose baransubiza kuri icyo kibazo cy'amarezo. Kuri icyo kibazo cy'amarezo mu by'ukuri hari ababitangaje muri za societe civile nkuko zimaze imisi zitabaza ko Pinga iri mu kaga. Ikibazo cya rezo bari kuvuga yuko gupfa kubona rezo bitoroshye, bisaba kurira imisozi, ndetse kujya kurira niyo misozi nabyo kujyayo byonyine bikaba biba bishyize umuntu mu kaga. Ukumva rero gupfa kubona rezo hari ahantu
ntabwo so rero nagerageje gukubita icyumvirizo ngo ndebe mbaze niba koko ndebe muri drone ndebe ko pinga yaba yafashwe kugeza aya masaha rwose ubu ngubu turi muri studio ku isaha saa 10:22 ntabwo ndabona rwose amakuru angera hambwira ko pinga yafashwe gusa ku munsi w'ejo imirwano yabereye mu nkengero z'uyu mujyi cyangwa se mu nkengero z'uyu mujyi z'iyi centre ya pinga ni ahantu bita mu by'ukuri ku Peti kandi twababwiye neza ko ku Peti uhava uhita ugera mu marembo ahantu mu gace bita ngo ni i Burayi aka gace kakaba kari mu marembo ya pinga sinzi ntabwo ndi buze guhakanya abantu batangaje amakuru ntabwo ndi buze kuvuga ngo bagize ibinyoma cyangwa se bavuze amakuru y'ibinyoma ariko no ku rundi ruhande ntabwo ndi buze kubyemeza kuko nta makuru mfite yuzuye yuko iyi pinga yaba yafashwe igihe ariko naza kubona amakuru cyangwa se twaza kubona amakuru yuzuye amakuru twaba dukuye kuri drone zacu ziri hariya twahita tubyemeza tukaza tubabwira ko pinga yafashwe hanyuma ariko ku rundi ruhande reka sina makosa nawe agira icyo abivuga sina makosa nicyo uri buze kuvuga kuri iyi pinga wenda hari waba ufite drone zawe zibanga zaba zaguha amakuru y'uko pinga yaba yafashwe bimeze bite ubundi wowe hano mu kubijyanye na pinga yes nge navuga yuko amakuru ngenda ngeraho nuko abaturage baranga abenshi bagiye bakonfirma inkuru bitewe n'abaturage bagiye bava muri pinga bitewe nuko bumvaga M23 igenda isatira ariko kugeza amasaha ntabwo biraba konfirme yuko yamaze gufatwa kuko abaturage bababaza gatese ko muri guhunga M23 ageze muri pinga bakavuga ati ntabwo irahageramo ahubwo nuko turi kumva ko ari kugenda bahasatira kuko ari kurwanira navuga za Peti kandi Peti bakabona yuko ari hafi ya pinga none rero abantu benshi bahise bagenda breaking amakuru yuko iyi pinga yafashwe ariko mu bundi twabonye yuko ubundi iyi centre cyangwa se ahantu nkanga hajya gufatwa n'umundi M23 isa nkaho yamaze kugezamo intasi zayo iyi navuga ipinga igiye kwa nka Kanyabayonga nozi ko Kanyabayonga nawe yagiye ivuga ngo yabayitombe kugeza igihe M23 y'ubwayo ari yahageze iravuga ngo Kanyabayonga tombe tuyibona yakoreshejemo inama ariko kugeza ubu yaba ari M23 nta reaction irakora yemeza yuko iyi pinga yafashwe yaba ari no ku ruhande rwa FRDC ntabwo bari batangaza yuko yafashwe wumva ko by'umwihariko bita General Guido atangaje ko ngo aya makuru rwose ari ibinyoma bigenda bitangazwa yuko ngo ibice byinshi byamaze gufatwa na M23 ngo nyamara bakibirimo so rero nabivugaho nuko twategereza tukareba ese koko M23 ageze muri pinga kuko niba yabigezemo ntabwo biramara amasaha itaraprograma yuko yamaze kuhagera ariko icyo twabivugaho nuko bakiri hafi yayo bari mu marembo yayo ndetse no mu buryo bwenda buri strategique dushobora kuvuga ngo yafashwe ariko ibyo kuvuga ngo bamaze kugera mu centre ngo bafashe ikibuga cy'indege na makuru tutarabona neza ku buryo bwizewe nkuko bivuze tutaza kujaginga bavuze ngo yafashwe ngo tubavuge ngo babeshye bashobora kuba bafite ababahaye amakuru ariko twebwe tukaba dukomeje kugenda tuyacukumbura kugira ngo tutaza kuba twabahereza amakuru atariyo ariyo mpamvu twirinze kuvuga ngo yafashwe cyangwa se ntiyafashwe bitewe n'iki bitewe nuko yaba M23 nta kiratangaza ariyo nyiri bwite yaba nibigaragara yuko yaba yafashwe ntabwo turabona ibimenyetso navuga simusiga bigaragaza ko iyi pinga koko yaba yigaruriwe n'umutwe wa M23 so abakagombye kuduha makuru rero neza ni bari abaturage ariko no batubwiye yuko kuba barahunze atari uko M23 akandagiye muri pinga ahubwo ari uko bari kumva iri kurwanira mu nkengero zayo bikabatera rero guhunga bakava muri ipinga muri rusange hanyuma muzehe kijana muzehe wa kazi mu magambo nahoze numva arimo aratangazwa n'uyu mugabo General Guido Shimrai numvishe arimo agenda avuga ko ngo M23 itangaza amakuru ahanini mu by'ukuri atariyo ese ibi ntabwo byaba biterwa n'ibinyamakuru hanini bikunze gutangaza nk'iyi nkuru mu by'ukuri mu gihe tutarabona fact cyangwa se proof zitarajya hanze nk'ubu ngubu urumva birashoboka kuba ubundi twakagibaye dutangaza inkuru igihe tubona proof tubona wenda bakoreyemo inama cyangwa se rwose wenda wahawe amakuru ya nyayo ese ibi ngibi ntabwo byabiha imbaraga nk'uyu mwanzi cyangwa se Guido ku ruhande rwa M23 akabona akavuga ko mu by'ukuri atangaza ibinyoma njye niyumviye avuga ko Karembe bayikuwemo cyane Guido niwe ubyitangarije rwose
hanyuma anemeza ko ngo ariko ngo imirwano yabaye kuwa kangahe yabaye ku munsi wo ku cyumweru ejo donc ku cyumweru ejo bundi hashize iyi nkuru yabitangaje ku munsi w'ejo hari kuwa mbere ejo bundi hashize yavugaga rero ko barwanye ejo hashize ubwo hari ku cyumweru sibyo cyane akavuga ko ejo hari agahenge yego niba ntibeshe neza se n'amakosa hari hamaga agahenge siko yabivuze ko ejo hari agahenge we niko yavugaga bo hanyuma ariko andi makuru yatugezeho ndetse twavuga ko dufitiye na proof akavuga ko ku munsi w'ejo barwanye makuru ya gatatu kuva mu masaha saa 8 kuva ku isaha saa 8 ese uyu Guido we ntabwo ashobora kuba arimo arabeshya ahubwo bararwanye bakaba bakwinjira muri iyi pinga cyangwa se kuko urabyibuka ko n'ubushize batangaje ko ngo pingo ngo Karembe ahangaha ikigaragara bwana Fighter nuko kuba yavuze ngo batangaza amakuru y'ibihuha niki burya amakuru agenda atangazwa bitewe naho imirwano iri kubera kandi mu by'ukuri amakuru yagiye atangazwa nangwa ari gutangazwa ntabwo ari kure cyane y'ukuri kubera ko barakubwira ati bari hafi ya pinga bari muri icyo cyerekezo bari kubwira ngo barwaniye Minjenje barakubwira ngo barwaniye Ipeti aha niho wabivuze ni Guido kandi ubwe niwe uri kubyivugira umunyamakuru aramubaza ati ese ngaho tubwire kwa uhakika utwemeze utubwire neza utubwize ukuri muri aya masaha ninde waba uri mu bice nk'ibya za Karembe aravuga ati ni M23 urukumva rero aho ngaho ntago byari byajya kure y'ukuri kuko na M23 ntago iratangaza ko yageze muri pinga ahubwo icyo tuzi neza nuko yashwiragije iyi mayi igashwiragiza izi FRDC ikazivana muri utwo duce twegereye pinga akaba ari cyo cyerekezo n'ubundi tuzi inafite akaba ariyo mpamvu nyine n'abaturage bari guhunga kuko bazi neza yuko pinga isa n'isaha ishobora kuba yagwa mu maboko ya M23 so ibyo se n'amakosa aramaze kubisobanura atubwira ko birashoboka cyane kuba mu by'ukuri bari kurwanira muri aka gace abari muri ako gace begeranye nako bagahita bahunga mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri umwanzi cyangwa se abari kurwana nibahagera basanga bahavuye mu rwego rwo kugira ngo bataza guhunga bari guhunga mu masasu bakaba bahura n'icyo bita bari peridi hanyuma ibi reka tute kubitindaho bitewe nuko n'ubundi dufite itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo na M23 iri tangazo riri mu matangazo yasohoye naryo riraza kutubwira ese iri tangazo M23 yasohoye ni tangazo ryavugaga iki sinzi niba ryo twahita tujyaho cyangwa se tukaza kurigarukaho nyuma tumaze kuva mu yandi makuru mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza hanyuma iri tangazo naryo dushaka twanalisubiraho ariko tutari twava aho ngaho neza kuri General Guido kuri General Guido nuko hari akandi kabazo k'umunyamakuru amubaje kanyuma na nyuma amazi atesahari kuba Gisegeti yarasohoye itangaza avuga ko ashaka guhindura itegeko nshinga eske ngo ntabwo bishobora kuba aribo byateje umujinya M23 ikaba basaranye niho wumvise avuga ngo wewe ntago ari umunyapolitike ubwo rero ukumva ko binakekwa ko M23 nubwo yicecekeye kandi na kiriya kibazo AFC nta kiragikoraho nacyo byo Kisekedi yatangaje ko akene guhindura burya itegeko nshinga y'M23 nta kirabivugaho ubwo rero kuba itaragira ikibivugaho ariko ikabiri gukubita igakubita ibangura yerekeza hara za pingi kubita itababarira mu by'ukuri abanyekongo bakabona ko nabyo harimo kantu ko kubana ko harimo n'umujinya cyane ko kuba bamurwanya noneho akagerekaho no kuvuga ngo agiye guhindura n'itegeko nshinga urumva ko hataburamo n'akandi kantu hanyuma twinjire mu tangazo twihuse cyane tuve hano muri pinga duhita tujya no mu bindi bice biri kuberamo cyangwa se naho hari kubera za mapambano ndabona kubigeraho kwawe rwose byo birisa naho biri kure cyane bihangane biri hari ntago twinjize muri iryo tangazo vuba vuba ukubita ubangura iri tangazo ni tangazo rya AFC ni tangazo rya AFC iyo uvuze AFC bahita bumvamo cyane iyo ni parti politique ya ihuriwemo n'amashyaka menshi arwanya ubutegetsi bwa
perezida Antoine Etienne Tshisekedi yavuga ngo peuple uni peuple digne et prospère. Iki ni ikirango cyabo bakunda gukoresha no bakavuga ngo communiqué officiel du 28 Octobre 2024. Nuva ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo 28 z'ukwezi kwa 10 2024. Rikaba rivuga riti la coordination de l'Alliance Fleuve Congo. N'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se ubuyobozi bwa AFC cyangwa se 23 tient à exprimer sa profonde gratitude aux leaders régionaux. Urashaka kumenyesha abayobozi bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ubwo iyo bavuze nk'abafatanyabikorwa ni nk'abari aba Royal Renzo n'abandi nyine bafite uruhari mu yego babyumvise pour les efforts et la sabre kumbaraga bashyira ndetse no gushyigikira umugambi wo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Donc soutenir en faveur d'une solution pacifique au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc bakaba bashimira abo bafatanyabikorwa ndetse n'abayobozi bo mu karere ku mbaraga cyangwa se ku ruhari bagira mu gushaka amahoro yo mu karere. Noneho rero iyi AFC ikaba iri kumenyesha abantu cyangwa se rubanda abantu ko les forces coalisées, no kuvuga ngo imbaraga cyangwa se zashizwe hamwe cyangwa se abarwanyi b'ubutegetsi bw'Kinshasa barimo FRDC, igisirikare cy'u Burundi, FDNB, abamiliseneri wazarendo, ugukomeza hirya ibyo ngibyo utwo tuntu nk'uko abantu babyumvishe rwose n'abamayimayi gutyo wanamaze kuvuga ndetse na Sadeke ndumva wanazivuze bakomeje kugaba ibitero by'ubutitsa des attaques répétées contre la population civile. Bakaba bari kubigaba ku baturage iki nicyo AFC shaka kuvuga dans les zones densément peuplées, mu duce turimo abaturage mu by'ukuri benshi cyane aba basirikare nk'uko tumaze kubavuga haruguru. Izi ngabo zose zikaba ziri kubigaba mu bice bituwe cyane n'abaturage, harimo abaturage benshi cyane. Itiriza l'artillerie lourde, bagakoresha n'imbunda zikomeye cyane bazitera ahantu hari abantu benshi. Hano nicyo M23 yashatse kuvuga, causant de nombreuses pertes humaines et de déplacements massifs de nos compatriotes. Ibi ngibi bikaba biri gutuma rwose abantu benshi bapfa, abanyagihugu kandi abandi bagahunga. Aka kabiri AFC iravuga yuko la MONUSCO est activement impliquée dans les conflits. Irashaka kuvuga yuko rwose idaciye ku ruhande ko MONUSCO iri kugaragara muri kino kibazo ngo kubera yuko pour sa participation directe, kuko igira uruhare rutazwi bega rugaragara mu mirwano muri imirwano, igira uruhare muri imirwano en fournissant aux forces coalisées de renseignement, ikaba itanga amakuru igibasha kuyakorera nk'iperereza. Ukumva igiramo uruhare rutaziguye kubera ko itanga amakuru ku bantu bari kurwana na M23 kuri bya bice twavuze birwana na M23. hanyuma muzee wa kazi, icyo nashaka kumva nuko wenda nashaka kumva muri iryo tangazo ko wenda baravuze ko wenda iyi pinga bayigezemo, ariko icyo numvishe iyi pinga ntabwo irimo mu byo bagiye batangaza. Reka rero iri tangazo zita tube turivuyeho rwose, ahubwo nyine umuntu arisoza nyine muri makeya hepfo byo bagiye bavuga amatariki atandukanye atandukanye hagiye hapfa abantu bahohotewe bishwe na za Nyatura na AFC mbega zihohotewe ndetse na FDR. Nicyo bashaka kuvuga bavuga ko rwose abaturage bari gupfa ariko bishwe mu by'ukuri n'ingabo za leta. Hanyuma sinema ko twinjize mu nkuru ya kabiri mu by'ukuri niko situation imeze muri rusange. Yes, reka twinjira muri inkuru ya kabiri ivuga yuko rwose ahangaha uyu mujenerali rwose agize gutya akaba yatangaje amagambo akomeye. Aya magambo uyu mujenerali yatangaje na amagambo akomeje kugenda akora kuri benshi ndetse agaragaza yuko yaba ari FRDC yaba ari na
na leta ya Kinshasa bakomeje kugenda navuga bagaragaza imbaraga navuga nkeya cyane ku rugamba ndetse no mu bijyanye na politike. Uyu mujenerali rero n'amajwi yo tukaba twayazanye agenda atangaza yuko rwose aho FRDC igeze ari ahantu itakagombye kuba iri nk'igisirikare cy'igihugu, dore yuko rwose akomeje kugenda atangaza yuko iyi Kongo imeze rwose nk'inka ziragira zikicyura. Uyu mugabo rero ni mwumve rwose mu magambo yagiye atangaza, ndakeka fighter rwose ijwi namaze kuri muhereza tugenda tunabasobanurira ibyo umugabo yatangaje mu by'ukuri. Wakongomani hawajui kuchagua. Abakongomani ntabwo bazi gutora. Wakongomani hawana kiongozi. Abakongomani nta muyobozi bafite. Hawana mwanasiasa. Nta munyapolitiki bafite. Hawana generali. Nta n'umujenerali bafite. Na kumbu nisikilize kwa umakini. Kandi ndakeka mu nyumve neza. Kwa hizi group tulisoma. Muri mbuga ngo zitandukanye mwasomye yuko elimu ni kusaidiana, kila mtu ubwenge ni ugufashanya. Usikilize hiyo ukitaka nichukie. Nyumva neza nushaka undakarire. Mimi ni General Major Mugisha Frank. Ndi General Major Mugisha Frank. Kongomani hamjui kuchagua kiongozi. Abakongomani ntago muzi gutoranya umuyobozi. Nyinyi ni washabiki. Mwebwe muri abafana. Kuwa mushabiki. Mwebwe muri abafana. Arsenal au kwa Liverpool. Mumeze nk'abafana ba Arsenal cyangwa ba Liverpool. Kuonyesha evidence, ushahidi. Mwebwe ibyanyu no kugenda mwiyumva gusa. Tunamuchagua. Ntabwo muzi ngo kumenya ngo dutoranyije umuyobozi. Kura yoyote. Tshisekedi ni mushabiki. Gisegeti nawe ni umufana. Tunamchagua kwa responsibility. Kwa mutoya kubw'inshingano. Sifa ya kwanza kiongozi ni kulinda amani. Nuwango icyahereza umuyobozi ishema cyambere ni ugucunga umuturage. Uwezo alionao kwa faida zao binafsi. Ariko dutangazwa no kuba akoresha ubushobozi mu byafite mu nyungu ziwe. Hayapo. Je, yeyote anayokaa madarakani Kongo anakuwa bilionea. Murabizi umuntu wese uri ku buyobozi muri Kongo ahita aba umiliyarderi. Mishahara ya $21,000. Nao ibaze imishahara y'abadepite ibihumbi 21 by'amadolari. Wananchi kwenda kumwambia rais tunataka hivi. Ariko kugira ngo bazagere kuri president bamusaba ngo twebwe dukeneye ku baturage ntabwo kujisemea wenyewe. Mngekuwa mnasema mambo ya wananchi, mwakagombye kuba mwita ku bibazo by'abaturage, nimwite ku bibazo byanyu bwite nk'abantu b'abadepite muvugira abaturage. Madepite, hakuna depite mwenye sifa. Depite mwenye sifa Kongo nje kataire mishahara. Nta mudepite wigeze munyacyo uvuga ati ibi bintu ndabigaye ndabinyenze kugira ngo nibura n'imishahara igabanuke. Nimesomea Cuba, nimesomea Israel, nimesomea Uingereza, nimesomea Uingereza, nije muri Israel, nije Sri Lanka, nimesomea Urusi, nije mu Rusiya, Ethiopia, nije muri Ethiopia. Barusi kubari technicien de guerre. Unyemera utanyemera ngewe ndi umuhanga kubijyanye n'ibijyanye n'urugamba. Kongo hata hii vita ya M23 na Kagame isipokuwa tumo tunaichambua. Iyi ntambara bavuga ngo ni M23 na Kagame iyo tuyisobanuye. Tuendelee. Tshisekedi ulileta amani. Hakuna wananchi wote duniani wanayoweza kuchagua rais akasimama kwenye radio na television akawadanganya kwamba gihugu niki na kimwe bigeze batora umuyobozi ngo ahagare kuri radio abesha abanyagihugu. Wakongomani kuja kushinda Kagame, kuja kushinda M23. None se kuvuga ngo ni M23 rais Tshisekedi anafanana na kiongozi nani Afrika? Ninde muyobozi wundi mwigeze mwumvana ivyo bintu? Angestahili kuwa mtu wa kuongoza wazungu kwenda kwenye maparike nationali. Usibyo kuba ari aho ngaho ameze nko kuyobora abazungu gusa umba n'amaparike gusa y'igihugu. Tuangalie sijamsingizia alienda Urusi kuomba, akaenda China kuomba, akaenda Indonesia kuomba misaada ni gusaba imfashanyo ajya muri Indonesia ajya muri bihugu. Ni mzee wa misaada, ni mzee wa umusaza w'imfashanyo n'umusaza wo gusura ibihugu nta kindi. Tshisekedi ukimuuliza neno ukamuuliza wewe Tshisekedi hakuna vya mheshimiwa. Tshisekedi tumubajije ngo wowe Tshisekedi nta bijyanya kubawa.
Mkongomani una akili timamu? Naomba usikilize hili neno. Rwanda hailingani Nuru Kivu. N'ubwenge bushobora kuba bwagira icyo bufasha cyangwa se Rwanda mara 89 ukubwa. Rwanda ina raia milioni 13, Wakongomani mnakaribia milioni 100. Rwanda rufite abaturage bagera muri miliyoni. Rwanda ina majenerali 54 kama waliofariki na waliostaafu matayari. Haijawahi kuzidisha majenerali 54. Ntabwo tugeze n'igihe twavuga ibyo abajenerali bo bararenga. Napatikana kwenye namba yangu ya simu chunganisho 255 753 Tshisekedi kimuuliza Kagame anakushinda na kuzidi nini? Anakusubiza iki? Tshisekedi anaweza kajibu nini kiukweli? Sasa kuna kitu sasa. Tshisekedi alisaini mikataba na M23. Tshisekedi alisaini mikataba na Kagame Paul. Ana masezerano na M23. Kuna president omba. Museveni roi kumwana anaenda kuomba. Ariko sima mwumva umupresident Kagame aliomba. Ndayishimiye wa Burundi aliomba. Ndayishimiye cyangwa se Museveni mwigeze mwumva ari gusabiriza. Tshisekedi amebadilisha Wakongomani. Ariko Gisegeti we yamaze guhindura Wakongomani tajiri ya mabebero. Nchi ya wanyonge wanaokufa kwa ajili ya utajiri wa nchi. Kandi ari igihugu gikiri. Wanyonge wanakufa kwa ajili ya dhahabu. We munyonge uliopigwa. Dhahabu nazifahamu. Diamond unazifahamu. Dhahabu murazizi. Sasa none mlikosa viongozi wa kulinda hizo mali, ndio maana niyo mpamvu abayobozi bari kugenda. Lakini pia nao viongozi wanaua. Goma waliua raia zaidi ya 50. Bigwize imitungo ariko abaturage bo barenga magana barakomeza kugenda. Hawamjari mwarimu depite na mshahara wa 20,000. Bibaze kugira ngo umwarimu abahembwa amafaranga na dola 100. Ariko umudepite abahembwa amafaranga 21,000 by'amadolari. Mungu wangu Jesus. Mana yanjye. Muhammad tuwaseme wote wenda Mungu anaweza wenda banga bose tubavuge hari icyo babasha kuba bahindura ni ile inchi wanaenda wanakaa Kinshasa ni cha gihugu babayobozi bagenda wanasahau kwamba raia hana barabara ntibongere kumenya yuko umuturage raia hana dawa wanasahau kwamba raia hana amani. Kwa nini hakuna mtu anayeweza kuwa na machungu na amani wakashindwa kusaidia vijana wa kizalendo kupata silaha za kukomboa nchi? Mkongomani, wewe ni tajiri, hujapigwa kwa ajili ya umaskini. Wewe nguru umukire nyamara utarakutwa n'ubukene. Kongo hawana leadership. Maamuzi bafite. Kongo inahitaji jeshi lenye maamuzi, ukubazi kubwa. Kongo ifite ikeneye igisirikare gifata. Wanasiasa 1,200 anakosa hata mmoja. Ariko abasirikare bose bahari nta haina siasa. Siasa gani? Sasa hivi ni vita. Politiki imezite. Politiki ishobora kuba yahindura siasa ni mchezo, adui analeta vita. None mukabango umwanzi yazanye intambara. Kwa hiyo sasa utawaambia kwamba mnichague niwe deputy. Simuona yuko nitajenga shule Bunagana. Nitajenga hospitali Bunagana. Muravango Bunagana yafashe abadepite ntacyo bayivuzeho. Cha kwanza ni amani. Ariko twebwe tuzi ko icyambere ari amani. Vingine vinakuja nyuma ya amani. Ibindi bikaza hanyuma umutekano. Sasa utamwambiaje mwananchi? None ni uzabira. Lakini ni yale wananchi bado umesinzia na wanasiasa mumu mnaterekeza na wazalendo mumu mnajipendekeza. Mwese murasinzia abanyapolitike murasinzia ariko abazalendo muri kwishira imbere ukinezeza ngo muri kurugamba muri gukora iki? Mnaenda na nyinyi mnaogopa kuchukua maamuzi. Namwe mukagera Tshisekedi hata wasaidia chochote. Kwa nini? Tshisekedi naye ni kama mventu. Mimi nikiwa ni mnapigana. Nikamwona Tshisekedi na mfyatua. Nikimuona Makenga na mfyatua. Nikimuona Kagame na mfyatua. Ariko gasanga Gisegete kwa ngo nimbona Makenga nzamugirira nabi, nimbona Kagame nzamugirira nabi. Kwa nikimuona kiongozi wa Zalendo nampigia saluti. Kwa nini? Kuki kivita tukienda kupigana na silaha ya msaada mu ntambara adui akaje ukashindwa kumpiga, baadaye tunakuona msaliti. Ntabwo ubibona mu mugenzi wawe nk'umugambane. Unafia kwenye vita, nafia Kanyabayonga, nafia Gichanga, nafia Kibumba. None ruba isipokuwa na nyinyi mnaua Gichanga za Kanyabayonga. Mtawaongera Abanyarwanda mnayowaua. Hanyuma ngo dukeneye ngo gushaka ngo umunyarwanda.
lakini kufia pale ni makosa ya kivita. Ariko abangaba bose bagiye bapfira no kurugamba tubona ko ari amakosa yagiye akorwa ku rugamba. Nyoka ukipiga mkia, nyote mliowahi kuua nyoka, ni nani aliwahi kupiga nyoka mkia? Ninde wagerageje kwica inzoka agakubita umurizo nico nakubita mu mutwe mgongo? Hivi unaweza kumuona adui ana silaha na anapika yeye moyo kampiga risasi ya mguu. None wowe urabona umwanzi afite intwaro y'umusada ari kurasa hanyuma ukamurasa mu kaguru. Haya tuangalie. Wanyarwanda wamefia Kongo wengi wazalendo mulijitahidi. Nibyo mu abazalendo muvuga yuko abanyarwanda bapire muri Kongo ari benshi cyane mu kushinda adui. Kushinda adui. Ariko se none ko muvuga ko ari wo mwanzi baramutsinda eneo. Murabesha mukabesha abaturage mwafashe ibice ngo mwagize zile za para napojipangia. Ariko ni ibintu mwarapanze mwebwe ubwanyu. Sawa. Murakoze. Pare napopangia vita zake. None aho ngaho muri kwa panya urugamba rwabo. Mtusi wewe mwenyewe siku utakaposhindwa hii vita, mtusi utaelekea wapi? None se ko muvuga ngo abatutsi ngo bazatsindwa urugamba ngo nibatsindwa ngo bazerekera he? Viongozi wa Kongo. Hivi wewe General Chiko, hivi chef d'état major general, ukiona Wanyarwanda wamo wanaua Wakongomani, lakini bado kwenye hilo jeshi na Wanyarwanda. Ariko se ko muvuga ngo nibyo ngo abanyarwanda baraza urugamba Abakongomani bagakora n'ibindi. Ese mwebwe muvuga ko ari bo muhanganye nabo, ni cyo kigaragaza ko mwamwabise cyangwa se mwagaragaje ko ari bo muhanganye nabo? Wananchi Goma, anadanganya wananchi Bukavu kwenye television, kwenye rezo sosiyo, mukabesha abanyagihugu za Bukavu kirudia kupiga atamupiga. Hanyuma mukavuga ngo igihe kizagera ko najatimiza ahadi alizoahidi wananchi. Ariko ibi byose mugenda mwizeza abaturage. Kwa nini hujatimiza ahadi ulizoahidi wananchi? Ibi ngibi rwose mugenda muvuga mutabishyira mu bikorwa ngo abanyagihugu babibone. Wewe sasa kama ni kimya, wewe ni musaliti. None se nimba muona ko muri mwe ko hari abagambanyi, abagambanyi mubabara gute? Wewe muzalendo kama hujachukua maamuzi, wewe ni civilian. Wowe muzalendo niba utaragera inge nawe fata icyemezo uri umusivile. Ufardise kapiteni ufardise ukaendelea, kuna siku mtakuja kuulizwa kwa nini hamkupiga adui. Uko hari igihe kizagera mukabazwa impamvu mutarwanye n'umwanzi kandi muzi yuko arizo inshingano mwiyemeje. Tutakuuliza wewe ulifanya nini kukomboa nchi. Nawe bazakubaza nicyo wakoze kubwo kugaruza igihugu. Nawazia business. Mwebwe mwitekerereza ku nyungu zanyu. Kimaendeleo yoyote. Nta bijyanye n'iterambere mutekerezaho. Kwenye kambi za wakimbizi hakuna mtu wa general aliyomo. Mu nkambi z'abadeplase cyangwa se z'abahunzi nta muryango w'umujenerali urimo. Wakimbizi hakuna mtu wa general aliyomo. Nta muturage w'umujenerali urimo w'umuryango wabo. Wanayokufa hakuna wadepite, hakuna bari gupfira mu nkambi. Nta muryango w'umudepite urimo, nta muryango w'umuntu ukora muri leta urimo. Mari businessman komereza ubwo mwebwe mwamaze kwibera abashoramari, mwamaze kwibera abacuruzi aho kugira ngo mube abanyepolitiki bo kurwanirira igihugu. Generali komereza hatuwataki. Abajenerali b'abacuruzi ntabwo tubakeneye, abadepite b'abacuruzi ntitubakeneye. Shukuru tukapa fedha zile zinayoitwa mushahara ili mukate ayo mafaranga mugenda muhembwa. Nge nibaza nico muhemberwa ntakibura. Alikuwa korneli wa leta akawa ndiye anachimba diama nyingi na dhahabu. Ubwo mwebwe icyanyu no kwinjira mu societe akishimba za diama na za dhahabu n'ibindi. Responsibility atasahau majukumu yake. Ahubwo mukibagirwa inshingano general kilistaki wanajeshi mushibe. None byamaze no kugira mu gisirikare. Muso no utajiri ure wakuzidi. Ahubwo mwebwe mwamaze kwigira muri bwa bukire burenze. Feza mtoto wa tajiri hapigane. Umwana w'umukire ntabwo ashobora kujya ku rugamba ngarwane ngatsinde. Sita mwezi wa pili 1992 hadi sasa mimi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu turabona nta kintu n'iki na kimwe igisirikare cya Kongo kigeze gikora kubijyanye no kugarura umutekano ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Special Force Private Republican Guard. Lakini mwanajeshi kishiba anaharibu. Ariko akenshi umusirikare amaze guhaga yangiriza ibindi. Vinavyotangazwa wanajeshi wa Kongo wapo ni kama watu waliokuja kutoa msaada. Abakongomani mu by'ukuri abasirikare ba FARDC niyo babonye muri Kongo ugira ngo abasirikare baje gutanga ubufasha muri Kongo ntabwo babara nk'abanyagihugu koko. Uyibona nka General Masunzu Meke Kijege
Masunzu ana undugu na Colonel Makanika wa Rwanda. Uyu Masunzu ari muri FARDC ariko afitanye ubumwe no bita Colonel Makanika n'abavandimwe. Kubali kwamba ni Munyarwanda. Ntabwo ariko kugeza isa twemera ko ari Umunyarwanda. Mipaka iko sahihi. Rwanda yetu inalingana vile vile, wala hatuna ardhi kwenye nchi nyingine. Ariko turebye tubona yuko yaba ari u Rwanda tubona yuko ari igihugu kigenda tuvuga ngo kiratugoye. Tubona yuko nta miyoborere ifite imeze nk'igihugu cy'u Rwanda. Kweli wewe mwenyewe utakuwa mkongomani mwenye akili timamu wende kupigia saluti Munyamulenge? Wowe mukongomani uravuga ko uri umukongomani wa nyabo hanyuma ukagenda ugakurira Munyamulenge kandi uvuga yuko ari Umunyarwanda. Upigia saluti mutari kwambia ndifunze jeshi Uganda. Mwaka ko byatinge ni igisirikare muri Uganda. Kwirwaneho kwa rukwirwa none Kinyarwanda nasema tujipiganiye harabu mpigie saluti. Hanyuma umuntu akakugira yuko avuga Ikinyarwanda hanyuma ukagenda ukavuga ngo uri kumupigira kuri ingofero. Wanatafuta ransanyema musendepe ni musendepe ukubali sikubali na Munyarwanda ni Munyarwanda ukubali sikubali ndani ya M23 ndetse M23 ni M23 n'Umunyarwanda n'Umunyarwanda kamata zile eneo kujua nusu ya taarifa ya hadui wako ni nusu ya kushinda vita kandi kumenya igice navuga cyo muhanganye na nukugira igice cyo kugira ngo ube wamutsinda. Popote jitakaransi nyama za Bukavu wanazo za Goma ndakeka aho muzakora ubutasi hose yaba Bukavu yabana zahe na ni Lubumbashi wanazo Matadi wanazo Njiri wanazo ndetse no mu bindi bihugu bagiye babigira ndetse no mu zindi ntara watu wao kule. Ukitaka kushinda kurudisha amani lazima inchi ipewe jeshi la wananchi. Nuvuga ngo niba ushaka kugira ngo igihugu gitsinde intambara kigobotore abanzi nuko abasirikare ugomba kurwanisha bagomba kuba ari abanyagihugu. Jeshi lipyaro wa Kongomani ndetse akaba ari igisirikare cyatojwe yingiyemo, lakini kinapaswa kufanyika kitu kama kupindua ariko ibintu bisigaye bikorwa hangana bisigaye n'ibintu by'ubufindo haki mukayimpa mwenye haki ili mukaguhereza umunyakuri. Labda kama ni mwalimu amekuja kuwafundisha ndetse niba ari umwarimu uje kubigisha mukamenya ibyaje kubigisha na vifaa vya kufanya hizo kazi mukamenya ko afite n'ibikoresho koko by'uwo murimo. Washabiki bafana kunichuki sio mushabiki ariko nge ntawe ndumufana. Ngikuwa na akili timamu ngejiuliza hii vita kwa nini nimemaliza miaka zaidi. Mwakagombye kuba mufite ubwenge butekereza mwakagombye kwibaza impamvu iki intambara imaze imyaka. Ngikuwa na akili timamu ngejiuliza mushahara wa deputy. Mwakagombye kuba mufite ubwenge butekereza kure mwakagombye kumenya umushahara w'umudepite ahembwa. Umushahara 21 $21 kuna mwalimu wema anafundisha para na sasa $50. Hari umwarimu wigisha ariko no kubona amadolari $150 ari ikibazo. Ngejiuliza kwa nini wazalendo wajapewa silaha? Kuki wibaza ngo kugeza ubu amazalendo kuki badahabwa intwaro? Unje kuna akili timamu. Kina tukavuga ngo dufite ubwenge buhaji ya vitu mnavyoongea. Akili timamu unaweza kuwa unatembea ubwenge mufite n'ubuhe nibyo mugenda muganirira nibi unavyoongea uvijui muganira ibyo mutazi. Pendo wa nchi ungejiuliza Tshisekedi kwa nini hajaachia moto kwa Kagame? Kuki mutibaza ngo kugeza isano kwa Tshisekedi ataratsa umuriro kuri nyakubahwa Paul Kagame? Tunapigwa na Rwanda nchi maskini. Hanyuma ngo turwana ngo n'igihugu ngo nk'u Rwanda nagahugu kangana kure ngo turguhangana nako. Kuna akili timamu ungejiuliza leo fariki wote mbona hakuna mtoto wa ministry? Mbona hakuna wa deputy? Twakagombye kwibaza ariko ntago twakagombye kubitindaho. Kuna akili timamu ungejiuliza kwa nini waliomo kwenye makambi ya marefugee hakuna mtoto wa deputy? Niyo mpamvu twakagombye kwa ubwenge butekereza kure twakagombye kwibaza kuti mu nkambi z'abadeplace n'abana b'abadepite barimo n'abana b'abajenerali barimo niki twakagombye kwibaza. Mnaongea Lingala, Kiswahili, Kiruba na Kifaransa. Okay, tuganira Igiswahili, Kiruba, Lingala n'Igifaransa ngo turabakongomani. Beno bado yuko kwenye Kifaransa. Kuna akili timamu ungejiuliza kwa nini wakongomani hamuna mabarabara, hamuna. Wakagombye kufite ubwenge butekereza neza wakagombye kwibaza impamvu wakongomani mudafite imihanda n'ukweri. Kwa nini Bunagana ni wapi? Ni Kongo, ni Rwanda, ni wapi? Kuki kwibaza ese Bunagana ni Kongo cyangwa ni Rwanda? Hazijapiga Bunagana. Mambo mengi ya kuongea lakini tusiendelee kumuonyesha byinshi byo kwa twaganira ariko turekera aho ngaho ntago ngo dukomeze. Yes, byari rinini rero sasa byari rerere pe
uyu mujenerali rero ukaba bamwita General Mugisha Frank, umujenerali rwose akomeza kugenda anyega cyangwa se agaya yaba ari igisirikare cya FRDC yaba ari n'igisirikare navuga cy'abafatanyabikorwa b'iyi FRDC, ndetse akajyana muri politiki akavuga yuko rwose iyi Kongo kugeza ubu nta muyobozi ifite navuga uyiyoboye, yuko uyoboye mu kajagari ndetse abayoboye bose fighter bibere mu nyungu zabo aho kugira ngo bite ku nyungu z'abaturage. Akaba nakomeza kuvuga ko bakagombye ko abaturage bo muri Kongo bafite ubwenge cyangwa se butekereza kure, bakagombye kuba bibaza uburyo intambara imaze iki gihe kingana gutya nyamara itarangira, ahubwo akabona ko abanyepolitike ari bakomeje kugenda bungukira muri intambara, abakongomani bo bakagenda bakomeza kwitakarizamo ubuzima. N'amagambo akomeye atangaje ndetse yagiye atunga urutoki, yaba ari abadepite yaba ari abagenerali yaba ari mbese abafite ibyo bakora bose muri iyi government ya RDC, ubona ko bose yagiye abatungura urutoki avuga ati rwose mwebwe nta miyoborere yanyu nta kigenda cyanyu, bigaragara ko harimo n'abamaze kuzinukwa iyi ntambara ndetse n'amaze kurambirwa iyi miyoborere y'uyu mugabo bita Faci nkuko yita hariya. Navuga yuko nimba bigeze n'igihe bigera muri FRDC bakaba babona yuko rwose ibintu barimo ari nk'ibintu by'ubufindo, avuga ati abakongomani bamaze kuba bafana b'amakipe agiye atandukanye, bamwe ati dufana leta abandi dufana M23, ati mwebwe muri abafana ntabwo mureba aho imbogamizi ziri ndetse n'aho ikibazo kiri. Ubona ko ari ibintu yavuze bikomeje kugenda bimubabaza, bitumye rero FRDC ikomeza kugenda navuga itibaba cyangwa se itagaciro mu bijyanye n'urugamba rwo kugenda ruhanganisha fighter n'uyu mutwe wa M23. Ariko nabonye hari ndi mutwe ushaka kwiyunga kuri M23. Nabonye rwose nabonye rwose hari abashaka kongera kwiyunga kuri M23 muze kijya bimeze bitari ndi tayari barahari ntago babura nakubwira ntago babura. tubwire iby'uyu mugabo nabonye akakana ari wakanyohereje urambwira uti dore none haragiye birarangiye imbaraga ziri kwiyongera ubundi ngo bimeze bite. Nous, le peuple congolais, nous, les forces vives de la République, sous l'impulsion du mouvement politico-militaire dénommé Front des Libérations Nationales du Congo Rénové, FLNC-R en sigle, faisons la présente déclaration pour éclairer l'opinion nationale, régionale et internationale. Depuis la nomination de M. Félix Tshilombo Tshisekedi à la présidence de la République, suite à un compromis politique co-signé par des témoins nationaux et internationaux en vue d'assurer la paix et la stabilité du pays, deal politique rendu public par M. Corneille Nangaa, rédacteur et ancien président de la CENI. Les institutions de la République et leurs animateurs souffrent d'une illégitimité criante avérée, illégitimité renforcée par les fraudes massives aux élections présidentielles et législatives de 2023. Depuis la violation unilatérale de cet accord politique par la partie Félix Tshilombo Tshisekedi et par conséquent la rupture de la coalition des gouvernements FCC-CACH, le peuple congolais constate avec amertume que le pays est plus instable, plus insécurisé, plus tribalisé, plus endetté, plus paupérisé, plus fragilisé, plus désarticulé, plus corrompu, plus injuste et avec une monnaie plus faible. Les acteurs politiques de la résistance ou de l'opposition, les journalistes, les leaders d'opinion, les communicateurs politiques ainsi que les membres des mouvements citoyens sont menacés de mort, enlevés, arrêtés, emprisonnés, assassinés, ou poussés à l'exil parce qu'ils expriment le ras-le-bol de la population congolaise face à un pouvoir fantoche, incompétent, amateur, immature, jouisseur et prédateur. À cela s'ajoute la stigmatisation des communautés swahiliphones, la déstabilisation des gouvernements provinciaux, les pillages des ressources naturelles et minérales dans l'espace Katanga, les fraudes douanières et fiscales, la corruption,
le tribalisme à outrance qui favorise l'ethnie du président de la République, les violations répétitives et persistantes de la Constitution, des règlements et des lois de la République, l'instrumentalisation de la justice, le mensonge à répétition, ainsi que le non-respect des promesses et des accords avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, chose qui constitue une profonde fracture de la bonne gouvernance et de la démocratie, ainsi qu'un danger pour la cohésion nationale et l'existence même de la nation congolaise. Eu égard à cette déliquescence de l'État et considérant les appels répétitifs des Congolais adressés singulièrement au peuple katangais pour sauver la RDC qui est au bord de l'implosion ou de l'explosion, fort de notre expérience dans la lutte contre la dictature, nous avons courageusement résolu d'assumer nos responsabilités républicaines, patriotiques et légendaires pour chasser du pouvoir, de gré ou de force, Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, conformément à l'article 64, premier alinéa de la Constitution de la RDC, qui stipule: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Fin des citations. Nous, le peuple congolais, épris de justice, de paix et de liberté, défenseurs des valeurs de la démocratie et de la souveraineté, respectueux de la Constitution, maître de nos actions et juge de leurs valeurs, engagés dans la lutte contre la dictature depuis des décennies, prenons nos responsabilités républicaines devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, et déclarons solennellement qu'à dater de ces jours, nous rejoignons le mouvement révolutionnaire congolais dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, en vue d'unir nos efforts et de mutualiser nos moyens pour la refondation de l'État et rassembler nos forces politiques et militaires pour accélérer la libération de la RDC et pour établir l'unité, la paix, la justice ainsi que la sécurité et de relancer l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos concitoyens. Nous prions la coordination de l'Alliance Fleuve Congo de prendre acte de notre adhésion et nous nous mettons à sa disposition pour toute fin utile. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'unité dans la diversité et la souveraineté. Que Dieu bénisse la RDC. Pour le FLNC-R, signé Greg Yambo, président. Je vous en remercie. Yes, nguko rero mu byukuri uko aba nabo bamaze kujoininga cyangwa se kwihuza na M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, niko situation ihagaze. Murumva ko ibintu rwose tuba twafashe hasi hejuru rwose tugenda tubaha ibintu bidasanzwe cyangwa se utuntu n'utundi muri rusange. Hanyuma rero mu byukuri ndabona amasari maragenda yihuta, amasari marigenda yihuta, twihuse cyane sira makosa watwinjiza mu yindi nkuru mu byukuri kugira ngo ibintu bigende bigira umurongo, twivamo duhita twerekeza muri Rucuro, naho ibintu ntago byoroshye nakana gato. Ku munsi w'ejo M23 ikaba yaraye ikuboheye umugabo. Ese uyu mugabo baboshye byagenze bite? Nabyo turaza kubigarukaho nyuma, ariko yuko tuva mu yindi nkuru idasanzwe sina makosa amaze kuba adutegura cyangwa se abategurira abakunzi ba Jeune Official muri rusange. Yes, turasimbukira ngaho muri Masisi, territoire ya Masisi rwose ubona ko mu bice bimwe na bimwe yakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya, cyane cyane ahangaha muri Kirumbu. Nyamara tukaba tuzi yuko iyi Kirumbu M23 yamaze kuhigarurira cyane cyane nka za Butumbarongi ndetse no mu bindi bice harimo za Matembe ndetse na za Kamonyi yewe na za Busoro, ariko hakaba hakomeje kugenda hinagamo izi wazarendo zikaza mu masaha y'ijoro rwose zikaba zihohotera abaturage. Namakuru dukesha drone yacu iri hariya rwose za Kirumbu, aho rwose hano Butumbarongi ari ahantu M23 yamaze kwigarura ndetse ikaba no kuharenga, dore ko ageze ahangaha za Busoro ndetse nahangaha iyi hasi rwose mzagahira, ariko ahangaha hakaba hakomeje kugenda hagaragara izi wazarendo zikomeza kugenda
zihisha muri iyi mibande y'ibi bishanga byangaha za Butumbarongi. Abaturage ba Butumbarongi benshi rero bakomeje kugenda bahava bahungira hakurya rwose bitari Ryagoro. Iyi ni centre haraza Kirumbu, abakomeje kugenda rero binginga M23 babyati nibyo tuzi yuko rwose hari hakurya harimo abaturage bigize abasirikare bakaba no kurambika intwaro byarananiranye, ariyo mpamvu mwakagombye kuba yiga dore yuko bakomeje kugenda bazengereza abaturage. M23 rero nyuma yuko yamenye aya makuru ikaba yiyemeje kuba yakohereza abasirikare hari hakurya za Butumbarongi ndetse na za Matembe, ikashyira position cyangwa se ikashyira defense kugira ngo ikomeze guhangana n'ibisambo bya Wazalendo bigenda bituruka muri ibi bya za Busoro bakazamuka bakaza kwiba abaturage hangaha rwose za Butumbarongi. Abaturage rero bakomeje kugenda bisunga defense yahangaha rwose Ryagoro, aha ngaho rwose ari defense ya M23 bavuga ati rwose wenda tubegereye byaba byiza kurushaho izi Wazalendo ntabwo zajya ziza kutubangamira ndetse no kudukorera ihohoterwa yewe no kutwambura muri rusange. Ibikorwa rero akaba ari ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'izi nyeshyamba za Wazalendo ariko zishyigikiwe na FRDC. Ubona ko ari ibintu rero bikomeje kugenda bidashimisha abaturage ndetse na societe civile bikomeje kugenda yamagana ibi bikorwa muri rusange. Ni mugeze agahiraho rwose ku munsi w'ejo naho navuga ko imirwano byageze mu masaha y'umugoroba isa nkaho yacwekereye nyuma yuko navuga Wazalendo ndetse na FRDC bari bamaze kwambutswa Rushoga, bigatuma rwose M23 nayo itabasha kuba yabakurikirana igakomeza kuba hakuno. Ikibagabanyije akaba ari umugezi wa Rushoga bamwe bari hakurya abandi bari hakuno kugeza maginga ya akaba nta kirahinduka kidasanzwe, ariko ni muri papasi ya M23 yuko bashobora kuzambuka Gise bagakomeza bakagira za Rukweti nkuko twakomeje kugenda tubona yuko hariya ariyo operation barimo ndetse bakaba bashobora kuba babigeraho mu gihe kiri imbere igihe baraboka bahawe uburenganzira bwo gukomeza kugenda bakserera muri ibice bigiye bitandukanye. Muri Masisi rero ko bwakeye murabona haracyari kare ntago twababwira ngo nta mirwane hari kuko urabona ko haracyari mu gitondo kare, drone zacu ziracyagenda ziyaturikiranira. Mu masaha ari imbere hagize ibindi bihinduka yaba ari hano za Bashari Kayembe, Bashari Mokoto, yaba ari Oso Banyungu hose hari gihindutse dushobora kuba twaza kwabwira uko gahunda zimeze, ariko kugiza amaginga ya nta kirahinduka twavuga kidasanzwe muri rusange ahangaha muri territoire ya Masisi Fighter. Yes urakoze cyane Sira Makosa, reka duhite twijira muri iyi nkuru. Ni inkuru rero mu by'ukuri hano muri Rucuro aha ni mu karere ka bihitwa ngo ni muri groupement ya Tongo, akoro ari muri localité bita ngo ni Gipfuro. Lokalite ya Gipfuro rero ahitwa Runga mu by'ukuri ku munsi w'ejo M23 intare za Sarambwe zikaba zaracakiye umwe mu basirikare cyangwa se umwe mu nyeshamba zari ziyoboye izindi hano muri aka gace. Uyu mugabo ngo akaba baramufashe agiye kwica Kanyota, aho yari ari kwicira Kanyota niho bamusanze abariho bamucakirira. Amakuru akemeza ko ngo uyu mugabo rwose mu by'ukuri ngo yararimo ngo arica Kanyota, ariko ngo akaba yari yarazengereje abaturage batuye ahantu bitwa ngo ni Rushugunda ndetse n'ahitwa za Gisangani, aho ngo yagendaga abiba yaba ihene, intama, ingurube buri kintu cyose yagitwaraga. Uyu mugabo ngo ku munsi w'ejo akimara gufatwa cyangwa se akimara kumufatira muri urugo rw'umuturage aho yari kwicira Kanyota, dore ko rwose ngo akazuba hari akari karimo karava cyane. Abisi kotebe cyangwa se abakurere be nagiye mbona Sina Makosa hari ababita ngo nabakurere abakurere ngo bo barirukanse bakizwa n'amaguru barirukanka, none babonye bitari buvemo ngo bahita bajya kuzana ngo aba banyatura ngo bajya guhuruza abanyatura ngo baze batabare kuko urumva bari bafashwe n'abasirikare bake ba M23 ni zasemuseza zikabiza. Haza none rero bahise bajya guhuruza nyatura izanaho nyine iri kwirukanka izo ngije gutabara. Igiye kuhagera isanga yo 23 nayo bamaze kwakira cyangwa se hari abandi baje kubafasha. Ubwo nava ngo ni musahada abamusahada bamaze kuhagera. Izi nyatura zirebye ziravuga zite niba tutabashobora mu by'ukuri abasirikare batanu tukatubona bageze hafi muri 30 nta kindi twakora sibye kureka bakamutambikana. Uyu mugabo ngo akaba baramutambitse bamuboshe rwose bamutwaye mapyisi, icyo bita mapyisi urakize, ikintu bita gutwara mapyisi urakize muze wakaze
mapyisi mapyisi ubwo naye ndumva umuntu yanabyibwira ariko ubwo urumva nabo bamukubise akandoye hari ukuntu baza nyine bakagufata ubwo nyine bamujyanye muri tekinike ukuntu ntabyo zivuga uti ntago mbizi bamuntu reke gusobanura ntago bashaka kuba baramutwaye ngene iyo batwaye umuntu mapyisi nuvuga ngo amaguru bayashira hejuru nanjye ariko naye ngubwe ngo banza baramutwaye ngene bajyanye ku busheri rero bamutwara mapyisi bamujyana ahantu bita Ikabizo Ikabizo hari defense M23 ubu rero mu byukuri akaba ariho ahambiriwe abaturage baharo bakavuga bati uko byaba kose noneho abaturage bagiye kugira umutekano ibintu byabo bigiye kuba bifite umutekano gatanu kuri kagenda cyane rwose urumva yarazahaje abaturage urumva ibintu yakoraga no kwiba ingurube n'amahene n'ibindi nkuko wari umaze kubivuga rero nta kindi M23 mbona yagombye kunamukorera cyari icyo kugira ngo abaturage babashe kugira umutekano ubwo rero ahubwo ndumva aho ngaho umuntu yabonera aho gushimira M23 munsi ndi yayishimira kuko urukumva cyari kibazo kandi kindi urumva yari kwinywera nayo abanywera se uzinga bayakoreye bwana fighter ntaba yanambuye ntabwo yari kumwiza yiguriye ko nta kazi se kandi yari afite usibye ako kuvuga ngo ariba urukumva n'ubundi nani ibyo abaturage yarani nari kurya ubwo rero aho ngaho rwose M23 ikaba yakoze umuti hanyuma sinema ko twinjize ni hari inkuru ko mbona tugiye kugera ku musozo nta yindi nkuru ugiye kutugezaho waba usigaranye kuko ndabona tugeze ku musozo turi hafi kugera ku musozo rwose ariko ntago twasoza n'ubundi tukuniganye ijambo hari inkuru utabwiye abadukurikiye n'ubundi nta munsi rwose iminota yaturenganye turagaruka anga muri Rucuro anga za Kanyangwe rwose Kanyangwe hejuru harazamweso abantu bahazi rwose ubona yuko rero bakomeje kugenda navuga bagaragaza yuko societe civile ikomeje kugenda ivuga yuko uru navuga umutekano w'abaturage ukomeje kugenda ukomwa mu nkokora n'izisemuse zo kwandarutse domi ni mu gihe rwose bivuganye umuturage wahariya bavuga yuko akorana na M23 ko rwose ngashobora kuba ari umufatanya bikorwa ubuye umutwe wa M23 ariko tukaba tuzi ko abagabo rwose imikorere yabo tuzi yuko iyo bagushaka impamvu cyangwa se bakeneye kukurenganya bavuga ko ukorana na M23 ibingi biro bikaba komeje kwamaganwa na societe civile yahaya za Kanyangwe rwose bavuga ko ibintu atari ibintu byo kuba bakwishimira nyuma yuko bakomeje kugenda bivugana abaturage batari bakeya bitwaje yuko ngo bashobora kuba bakorana na M23 ibingi biro ari byo bakomeje kugenda bamagana ari byo na Lawrence Kanyuka umuvugizi navuga mu bijyanye na politike muri AFC akomeza kugenda avuga yuko nta mutekano ubona uhari mu bice navuga izi semuse zirimo ndetse ni FRDC muri rusange dore ko abaturage baba muri ibi bice ubona bakomeza kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane bigatuma rero abaturage batiyumvamo izi semuse ndetse n'izibazarendo muri rusange ibingibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo bikomeje ahangaha dusimukiye muri Kivu y'Amajyepfo ho nuko byatangazo ryatangajwe n'umutwe wa Red Tabara uyu ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi bwo ndavuga buhagarariwe no bita Evariste Ndayishimiye ibingibi rero bikaba byaje kunyomozwa n'igisirikare cy'u Burundi bavuga yuko ibyo Red Tabara yaje gutangaza ari ukubeshya kw'ibyo babakoreye babizi batakagombye kwikira igitango baseke kuko bazi yuko ibyo babakoreye hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ibyo bakoreye nabo ubwabo babizi cyane kurusha uwari we wese ibiro bikaba byatangajwe ni nyuma yuko uyu mutwe wari watangaje ko abarenga 45 baje kwivuganwa n'uyu mutwe ngo bagera muri 30 bagakomereka ariko navuga ko igisirikare cy'u Burundi fighter kikaba cyatangaje ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa kibingibi ntaho byigeze kuba muri rusange no umuvugizi rero w'igisirikare cya FDNB ni igisirikare cy'u Burundi no watangaje amakuru avuga ko rwose ibyo uyu mugabo umuvugizi wa Red Tabara bita Nahimana Patrick niba nibuka neza amazina ye yari yatangaje avuga ko rwose ngo bisha abasirikare bagera muri 40 b'igisirikare cy'u Burundi ngo ari ukwihesha amahoro cyangwa se
kwigaruramo akanyabugabo kwihumuriza cyangwa se kugira ngo ni nko buryo bwo kwatarakitingamo abandi bantu kugira ngo baze abajoyininge ariko ngo bahaboneye isomo ry'intambara hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo rwose aho nubundi uyu mutwe wa Red Tabara usanzwe ubarizwa. Hanyuma rero mu by'ukuri nuko ibintu byari bimeze. Reka dushimire cyane rero mwebwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Amakuru yo nakagaruka hano kuri Jeune Official yari fighter asina makosa ndetse na muzee wa kazi tuze gusura muri update time biraza ko rero ri mu masaha ya nyuma ya saa sita. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Asante sana niba utarakanda subscribe yikande niba kandi urayikanze ntihuze kwibagirwa like ndetse na share. Ciao.